Jylla Malakasnem, mentaka Tirot ke Jylla ke laraki Kynmaw Burom, Ïaka Lyngkhuh Syiem basispa praposan jong klawat kari Tirot Syiem, Syiem ke hima nong klaw, ubalaklat no haka kat nyau tarik unaitung kat praspa lai posan, da ke jeng ibu sentiu ha umat jong niu riu kraw, ubadan hamadan yoronghem lai umkra. Hagani ke Sngi ki MDC jangka Khasi Hills Autonomous District Council ke Syiem benta hagaban Kynmaw Burom yo klawat kari dek babuk sentiu bat sengap jar shipor. Hagani ke jengelang le Syiem benta du chairman ka KHADC ubak penyat Syiem ki MDC ne kaliang sensyar bat kaliang persya baledon langru ki MLA barem ke Jylla ki bakentop yu Dr. Jamino Mauto bat uba M bahalang Syiem le bat kiwe-kiwe. Kinongkran hagani ke Sngi ki lepertu ka kamslur jong Tirot Syiem ubalai khun persya ki pareng. Kinongelam ka KSU bat ke FKJGP menta ka kentiru kila penlong ya kejingelang Kynmaw Burom yu Syiem Tirot sing kumba ki Jylla Malakasnem. Hagani ke Sngi le dan lang presiden ka KSU Lambok Starwell Marngar, u general secretary ka FKJGP ubak Dandi C Kongset, u chairman ka Neso ubak Samuel B Jerwa bat kiwe-kiwe. U presiden ka KSU Lambok Starwell Marngar uloong babun sian ki an jong sarkar India kilong ban kejap jubor ke jinglong tenrai jong kirulum. Bat kapor keladai ban perkat thama ya ke ai ke badi ban le nang ni khmat ban yadai ke jat ban riu ke babuat ya gidin jat jong Tirot sing. Ulong ba ke sarkar pedang kala persang ban pentrekam jubor ya ke environment impact assessment bat kani kami dai dur ba ke jinglong jingman jong ke jat ban riu ha ka ba umdon kamshu ban penlong ya ki public hearing haswa ban seng ya ki karkhana. Bat ka KSU ke persya jure kani namar kalong ke jingyu orot ka hok bat ke ikhtiar jong ke jat ban riu ka bahab ha ka 6th schedule. Hangi ki pateng ke pemerintah kawe ke bangadon ban kentu kalong ya baro hi ki nomik khmat dan ki seng halang ki riu pai ba bat ya ki ya ka jat ben riu hi khasi bro kawe menong ba tungin yai pertu ya ke ba uni riu kraw la hikai la lam lenti hakipor ki ba menshwa ya ka ba let's say ka spirit ke jong u dan kata ke Syiem ke jong u kadang yai kersiu haki donut ke jongi namta ki kam habide bak kajat benrio tangna iwe I kendong ke Tirot jong ke hima ke ba sasiliang jong ke duriau pat ke wat ke metba mainland jong dari India kampat itu apa yok sngo hendrai na kata ke jingi khi ke jingi kesar ke jong u bat ki para hima khasi haki ki por kani ke hima ke ba bat keri ke ba tang sitro kala yang rasong ban challenge ya ke bor jong kata ke hima ba British Empire ke baki ong ke Sngi kam ju siap halor jong ka hukum kani ke Sngi ba karpang jong bang Kynmaw Burom Sngi makrau ka akan kejenjo untuk Sngi proses pa pusat nasoban ong ba kom gejat ban riu ngira lai duit andai ko subsidi galong ngimpat di Tirot sing macam sekretariat tinga ngets kamba hakni kan tim ta abi Tirot sing kemi ko sekretariat am de shubun kemi tim mi ko madam maki babat yulap shabi jonglah jonglah kam dok secara kadar maki babat shabi jong patau di an kanun maki ban long ki nongra ya ka sor jong jat ban riu bat shlamba tadi tinga nget ba Kynmaw Burom bat nganget soka Jylla Kynmaw Burom tak sing kanyo tang bat itu Tirot sing rekam dai ban put tang itu ndai kanin per orlong pak jindawa jong jai ki bla sakun tal ko sing Komisi benta ban pensanam yau Tirot Syiem kasnong pomlum nyomer apa shelong ha kasin to diang kala ple pat ba ke yang darbar jong kasnong ke belai kerteng Tirot Syiem Community Hall. Ya kene ke yang darbar ke belabe tengka de nipko leng ba ke CSR project jong kasnem arhajar kat kandai arjar arpo. Kabla kot chipolak tengka la ple du MLA kameliam constituency uba hamlet son doling ha kabaledon kinongkit kamshnong ki he officer jong kanipko bat kiwe kiwe giru rang ba kathan hagani kasi la penkop Burom ru ya arngut kisamla kan thai kishnong ki balawan ra anam bat Burom me kishnong ha ka ba kleyo e kata kamaksiar ha ka jinge siat khanam bat ka wushu ha bakran ke jingelang uba hamlet son doling ulong bakalong ka bakong san ban ai kerteng bat pensana me kiru kraw ha kinu kinu jingtai namarkan ai Syiem nadu na kishnong gitau bandon ni kamen Syiem banele bat banekon ha kanu kanu benta bat kamtam banekon persya banrat dengkong ki jing sniu ha kashnong katau kini kamsa history pateng mapukit namar nampak dikhat beso koi hake ba bo kishnong le kalen ke enam ye yeshong ikaptiho hake rikrau jogori puji berjoti
segi kita bersama Burom. But balai orang ini keteng apa Burom tersegi. Nak apa? Minum berkom Kynmaw yang Syiem tersegi. Tanpa berkom formal. Balai kesetiap juga Kynmaw Burom. Ya. Benar-benar. Kuat nak Burom. Aku bersiap ni. Jom Syiem tersegi. Kami sibuk. Kami siap jom kita kri. Kami siap jom kita kri. Pat kita kri urung. Aksyam nyomer. Akak konsesi. Berkabri urang. Pat lagi Burom.